Emihleketweni ya wena hi twa. Africa wa vulavula. Leyi vonini video leyi ya vamanhu lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi. Budpet mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana. Loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana, loko ni ya hluvula a xitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu. Loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va yena loko va n'wi komba yoho, i fane a titwa njhani. Vana vo tala sweswi budi va le ku tshikeni ka xikolo. Hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani, hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya. kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka, kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi, swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona. Budpet hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi, mara mi yi vone kahle video liya. Yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini, a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Africa wa vulavula. Impela ndzangu ni yi vona mina a ni yi vonanga i nhlekani mingisero Mugalanon FM na ku hlekanisa ko la nga ngisela xitichi xi ri ko hlekana siku ra namuntlha i ravuntlhanu ku tisela vona tweak suka leni studio 1 Masingita Mall hi laha hi nga kona aka masipala wa Greater Giyani. Namuntlha ku ri ravuntlhanu kutetani timhaka ti tele mingisero Mugalanon FM leti hi nga bulaka hi toho mina na we hi ndlela yeleyo, kambe ke laha ka hafu ku bila awara ya 12 ta va ka hi bula na va xiphorisa xa Limpopo. Leswiwani swi va kona endzhaku ka loko ku ri na ku vilela hi van'wani va vaaki tlhelo vatirhi loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya switichi swa maphorisa xa Kamalamulele na xa Lesaselamani. Va ri switichi leswiwani havumbirhi ka swoho lava va district ku nga va district ya Vhembe a va swi khomi ku fana na switichi leswi swin'wana swi nga kona. Switirhisiwa swa kayivela, vukorhokeri byo tala va byi kumaka a Giyani hala tlhelo loko vo tshika va ringete ku lavanyana macheleni nyana ya ku va tirhe ti-overtime ya vo yi nghena endzhaku ka tin'hweti to leha kumbe endzhaku ka tin'hweti to tala lavan'wani va nga se va se va dyini va hetini mali ya koho. Tlhandla kambirhi na timhaka letiya ta loko ku tshika ku laveke switirhisiwa swo fana na ku vanhu va lava ku ya tsala ti-affidavit va pfa va byeriwa ku hava maphepha. I xitichi xa njhani xa xiphorisa xi fika xi ku byela ku hava maphepha loko vanhu va lava ku tsala affidavit. Se swin'wana swa leswi kumbexani hi lava ku twa ku va xiphorisa va ri yini va Vhembe hi va lavile hi nga va kumi. Minkarhi yo tala loko va fonela i mani ta ku mi ta mi lavela vito ra vona sweswiwani mulavuleri wa xiphorisa a Vhembe loko hi va lava minkarhi ya ku tala foni yo rila paleni. A ni swi tivi ku matirhelo ya koho ya va ya ri ya muxaka wihi, kambe leswi hi nga ta va hi kha hi swi langutile mingisero Mugalanon FM namuntlha ka Africa wa vulavula ka nongonoko lowu. Kambe sweswi hayi i nkarhi lowa ku hi twa weku timhaka tingani leti nga khoma toho. Loko mhani ni ri ka xiyimo xa kahle xa ku na mehe ni mi bela riqingho ni mi byela ku timhaka tingani leti nga na toho a ni ta mi byela leti mehe ni nga na tona. Minkarhi ya ku tala ta twa loko hi emikosini ku va na swileriso mi nga mbali swikete swo koma, mi nga ngheni masirheni mi ri hava mi nga finengelangi nhloko, mi nga ngheni masirheni mi ri hava ngopfungopfu ka vaxisati nga ngheni xisirheni nga ndlangi yini swi sukela kwihi. Ni vula ku swi lava hi mani i mani a nge emasirheni a wu ngheni loko u mbale xikete xo koma, i mani a nge emasirheni a wu ngheni loko i mbale hi swo ni lava ku tiva swoho i mbale xilo xa mavoko koma i nga mbalangi baji i mhaka yini. Ni ta twa hi n'wina na sweswo mingiseri, kambe sweswi ve ri ku na mingiseri un'wana lava ku vulavula hi twenini ku hi angola ku ni nhlekani mi amukeleli ka Mugalanon. Nhlekani khalanga na mingiseri va Africa wa vulavula. Ahe a ni lava ku vulavulanyana hi issue liya ya nkwangulatilo leyi ni nga ambalavula hi yona. I think it was Monday or Tuesday. Ku vuye ku va na mungiseri un'wanyana a nga fona ivi then a kombisa experience ya yena tanihi munhu leyi a kumekaka a ri Gauteng loko i ri munhu loyi i vulavulaka ririmi ra hina ra Xitsonga. Hambi loko u tikuma i dyondzini i ri na i hava xa le magaweni ku fika kwihi, i ta tikuma i ri munhu loyi wa ha tekeriwaka hansi hikuva yena i ri munhu loyi vulavulaka ririmi ra hina ra Xitsonga. Se ni vuye ni twa ni nyika xikombiso xin'wanyana muhaxi ni kombisa hi nkulukumba Mbazi Mashilowa leswaku i Mutsonga va vulavula ririmi ra hina, kambe va vuye va kota ku fikelela leswaku va va premier ya xifundza lexiya xa Gauteng.
leriya ra a mi ringeta ku kombisa ku xikombiso lexiya muntshwa ra ri ku xi nyikeni maybe it was not quite an an art example. So a ni lava ku mi kombisa Khalanga ku nkulukumba Mbazi Mashilowa vona hi voxe hi lembe ra 2020 va ze va na kala artikele yin'wanyani ka News 24. Loko mo yi cheka mi ta yi kuma title ya kona a yi ku some language groups are more equal than others in South Africa. Va karhi va kombisa mintlhontlho leyi vanhu lava vulavulaka ririmi ra mina na n'wina va hlanganaka na yona different areas of life. Ende ku na part va kombisaka vona nkulukumba Mbazi Mashilowa va vulavulaka hi ku hi 2008 loko ku ve na the first episode ya xenophobic attacks laha tikweni ra hina i nkarhi lowu a va ha ri brain ya Gauteng. So very va ze va hlangana na munhu wo karhi loyi a nga va nyika xikombelo ku a hi kombela ku mi hlongola machangani va fambisa hinkwavo ka voho la ndhawini ya hina hi ku a hi va lavi. Ivi va ku va hlamulaku munhu loyi ku loko i ku hi hlongola machangani i katsa na Paul Mashatile na a ku hayikho. Va ku loko i ku hi fambisa machangani i katsa na Mbazi Mashilowa na a ku hayikho va lava a hi machangani ma swi vona. So the point I'm making yi wisa ka ku muyingiselelwani loko a nyika xikombiso a ku hambi wo va i ri na status xa njhani loko i ri munhu loyi i vulavulaka ririmi ra hina ra Xitsonga i kumeka wa ha tekeriwa hansi laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. And then mina ntshembo lowukulu mo haxi ku vanhu vo tala lava kumekaku exifundzeni xo fana na Gauteng lexi nga na tichakaxaka to hambana ta vanhu laha tikweni ra hina mi kuma ku hi tekeriwa hansi muhaxi leriya ra ku a swi nga fanelangi leswiya swa ku hi fane hi ku munhu i fane a tekeriwa henhla hi ku i premier kumbe i na ti-degree tingani and so on, because loko mo langutisa section 10 ya constitution ya hina yi vulavula hi mhaka ya human dignity leriya ra ku munhu u fane a hloniphiwa by the very fact ya ku va a ri munhu swi nga yi hi ku hi dyondzile kumbe a wu dyondzisingaka swona. kambe ku hlonipha swi tsakisa hi ku hlonipha na ku hloniphiwa a hi swilo leswi kumbexani hi nga swi lawula matlhelo hinkwawo. Ku na tlhelo rin'wana i nga swi lawula kambe tlhelo rin'wana i nge swi lawuli. I ntiyiso walowu mi wu vulaka kambe a ndzi nga ta ku kombisa ku xikombiso lexiyani muyingiseri a nga kumeka a xi tirhisa xa ku Vatsonga swi nga hi ku i na status xa njhani i dyondzini kumbe a wu dyondzangi i ta tshama i karhi hi tekeriwa hansi leswaku loko mo langutisa kahle Khalanga mhaka leyi ya tribalism kumbe ku tekela vanhu ehansi ya leya ethnic marginalization a yi hambana kule na mhaka ya racism. Mo langutisa racism the way i operate ku swona hambi loko wo va i dyondzini i ri na mali and so on ka munhu wa nhlonge leyi a twa ku nga ku i holder a superior rank hi mhaka ya muhlovo wa mbala hi mhaka ya muhlovo wa skin xa yena a wu pfuni nchumu still wa ta tekeriwa hansi hambi swi ri tano Khalanga. So ende a ni lave ku tlhela angulanyana ka yin'wanyana hambi i nkulukumba Dzevula a mi vulavula na vona va nyikekana xikombiso xin'wanyani hi Tuesday or Monday va karhi va kombisa ku vandla ri ri roxe ri nga kumeka ri phatluka ndzeni ka ANC hikuva mi kuma ku a ku ri na mhaka leya ti-irreconcilable ideological differences i vandla ra EFF. Ku sweswo loko mo swi langutisa kahle a swi na ntiyiso ngopfu Khalanga hi ku loko mi langutisa the event leti nga va kona ku kondza loko vandla ra PAC ri ta phatluka laha ka ANC hi 1959 mi ta tsundzuka ku xivangelonkulu lahani Khalanga a ku va ku ri ku vanhu vo fana na va Robert Sobukwe na lava a fambisana na vona a va ri na challenge ya ku va ANC kumeka yi pfumelela valungu ku va va part ya the liberation movement leyi a yi fanele yi rhangeriwa hi vanhu vantima. Loko mi langutisa xin'wanyana xa kona mhaka ya ku va the broader liberation movement leyi a yi rhangeriwa ngopfu hi ANC yi kumeke yi va part ya ku adopta the freedom charter. Hi swin'wanyana swa leswi swi nga endla leswaku nkulukumba Robert Sobukwe na lava a va share ti-ideas to fana in terms of ideology va ve va decide ku no swantswa hina hi phatluka hi ku hi thinga ku vandla leriwa se ri le ku infiltrate weni hi vanhu vo fana na va Congress of Democrats na van'wana na van'wanyana. So na mate ni mi dine kwalaho ka ku swi sweswo loko mi swi languta
a ni tivi ku kumbe hi meni nga tsemeka kumbe hi n'we mi yingiseri mi nga famba swi tikomba a na ha va twi mi yingiseri laha no pfumela ku kumbexani ku nge vi ku ri mina ni nga tsemeka ku nga va ku ri voho va nga tsemeka hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ncindani a hi tweni ni un'wana hi twa ku va angula va ku yini nhlekani lowu nhlekani Khalanga hayi swa a hi lata ti vula mavito inhlikanyi a hi papa andira a tu swikongomelo a hi nduma so hi ringeta avoid sweswo kambe anyway intikulo wa Paul la khanimo ndzi ku angula la ka mhaka leyi mane Khalanga kuna mhaka yin'wanyana ongeti a yi le ku lemukweni kahle la ka mfumo lowu nga le ku yirangeleni ndi la ku vulavula na minister wa communications na digital technologies maybe u ta hitwa a yi swi tivi ku na xiviko lexi nga huma namuntlha nampundzu va ri ti-post office ti le ku pfuleteriweni I think xi kombisa Limpopo ku na 27 leti nga pfariwa sweswi ku nga ri khale hi nga le ku laveni ka mintirho ku pfariwa ka ti-police station I mean ti-post office swi endlela exiphiqo lexikulu ti-government positions leti nga le ku humeteleni national provincial na local government loko ti advertisiwa va ri u fanele u yi rhumela hi voko kumbe u yi rhumela hi post office nda ku nyika xikombiso xo hanya nda ku rhumela isori nda ku vulavula na masipala un'wanyana a Kurumani a Northern Cape yeah ndi va fona va ri kame andi kuna position aba advertising loko ndi va fonela loko post office yin'we ya tirha je va ri no a yi tirhi endla courier ku courier a position A1 just to courier it costs 600 rand. That's the first mail ya post office it used to cost like 85 rand or so. So and this people ku communication labor ngale ku endleni ya ku the post office ta pariwa. Why are we not changing GPSA advertising this morning ya home as a again you have a lot of positions that you must ufana uturumela hi post office mara ti post office le ku paleteriwe at the very same time va ri ufana hi ti courier so le ku vona ka xiphiqo lexikulu a ndzi swi tivi maybe minister Ngungubele hi yena fanele hi n'wi lavisisa hi vutisa swa ku mhaka leyi yi le ku affecteni ka vaakatiko ene a hi swi koti ku aplayela ti-post ti humaka ka ti-province hinkwato because sweswi u fanele u courier and loko u courier you're not sure ku ri u ta shortlistiwa so u nge spend 600 rand for just ku apply ene loko khi apply ya poso ya leyi nga ya le henhla hi ku kumbexana swi nga olovaka ku i nga humesa 600 rand kambe loko ri ku i entry level i hana peni na swo phela swi tlhe swi tika or for xiphiqo xin'wana xikulu ti-position ti vulavula ka so in anyway mina apply is from director level going upwards kambe xiphiqo i ku ri ti-post office ti le ku pfaliweni hi hala tlhelo hi fanele sweswi hi rhumela so I think ku fanele ku va na endlelo ya ku ri hi kota ku rhumela swilo leswi either online or hi email hikuva it's not impossible ku endla swilo leswi kota ku fika wherever swi fanele swi ya fika koho hi va hi tirhisa a email or hi tirhisa online tin'wana timasipala like ta nyika xikombiso hi City of Johannesburg ni nga tirha la City of Johannesburg so currently va tirhisa online application process and swi na nkarhi hi mpfhuka I think they tirha City of Johannesburg for like past 3 years and hi mpfhuka ti tirha la a ku apply hi online application ntsena mara across the country I think the very same system if fanele implementiwa and ku dlayiwa mhaka leya ku ri u fanele u rhumela xilo hi post office hi ku sweswi ti-post office a ta ha le ku tirheni yi hala tlhelo vanhu va courier services is very expensive ku tlula a post office ene ti lo outsourciwa phela hinkwaswo a swi ndliwa posweni ivi hinkwaswo leswiwani swi hambi swi yo pfumapfuwa hi vomu hambi swi yo endleka ivi hi ku poso ya ha laveka kambe a ya ha ri mavokweni ya mfumo hi ku loko se mi languta ku na swiyenge swa private leswi nge le ku tirheni vukorhokeri byebyiya bya poso yaleyi lavekaka
ivi ti vutisa ku swi hume njhani ka ku tiposo ti ze ti lahlekeriwa hi bindzu ra muxaka wolowo, a ku sungula ku hlwerisiwa mapapila, ku lahlekisiwa tiphasele, ku endliwa hinkwaswo leswi ku yi ze yi ku frustratiwa process hinkwayo ivi ku nghena private sector. kumbexana va ta ku byela swa va le createni ka mintirho a hi swi tivi, mara in any way either way minister Ngungubele hi fanele hi n'wi kuma a kota ku hi hlamusela swa ku this national post provincial and local government fanele ku ku yini kusukela sweswi ti-post office ti nga pfariwa. Homework ya kahle leyi mi nga homework ya kahle leyi mi nga hi nyika hi ta yi landzelela na muhumelerisi ni tsutsumela ka nhlokomhaka ta mahungu mingisero mina ni khensile swinene papa. Inkomo bothi inkomo a khensa swinene mingisero Munghana Lonene FM ka vula i mhaka lesi hi lavaka ku hi ta yi landzelela na muhumelerisi hi landza ndawulo liya lava ndawulo liya va tsakisa hikuva hayi minkarhi hinkwawo va tshama va lunghekile ku va va ta bula na hina, se hi ta va lava kwala ka vhiki leri hi nga ta ri sungula hi kota ku va hi vulavurisana na vona ku endlela leswaku hi vona ku loko se xiyimo xi te tani vona va nga hi pfuna njhani loko ta ka timhaka ta vuhlanganisi hi ku hi vo ka vula vinyi va ndawulo liya se va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini ku nga humesiwi tsalwa ra ku swikombelo swin'wana na swin'wana swa mfumo swa ntirho leswi swi khumbaka mfumo a swi endliwi online, ku nga vi ku swi endliwa ku tirhisiwa matirhiselo lama ma PO box kumbe yo courier vuxokoxoko hi ku byebyo vuxokoxoko byi hetelela byi durha hi ndlela yeleyo. Ehafu ku bela awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano lava ku ta twa ku va xiphorisa xa Limpopo va ri yini hi swihehlo leswi swi tisiwaku hi van'wani va vayingiseri, kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta yimise ku yini. Hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleno a studio 1 a Giyani, hi laha hi nga kona mingisero wa Munghana Lonene FM ni tirhi hi le Masingita Mall eka masipala wa Greater Giyani ku haxela nongonoko Afrika wa vulavula musumbunuku na hi ra vuntlhanu hi ri kwala na namuntlha hi kwala mingiseri, kambe hambiswiritano a hi amukeleni Brigadier Hlulani Mashava kusuka ka xiphorisa xa kumbe ka ndawulo ya xiphorisa a Limpopo hi ndlela yaleyo hi twa ku va ri yini vona hi swihehlo leswi swi vulavuriwaka eka nhlekani lowu kusuka ka vaaki na van'wani va vatirhi lava nge te ha kombela nga vi na mavito ya hina ya nga tiveki helo hi ndlela yoleyo. Brigadier ya nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene swi tikomba va nga se khoma foni Brigadier Hlulani Mashava hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu va ta hi pfuna. Ku na swirilo swo hambanahambana kusuka ka public order policing a yi ti kusuka Thohoyandou yi tela vaaki eka Malamulele loko va tirhe ti-claim a ti hakeriwi hi nkarhi ti-claim letiwani eka xitichi xa xiphorisa xa ka Malamulele na Saselamani. Loko ku langutiwa timhaka ta ti-fingerprints vanhu va koho va fanele va suka a Mopani. Loko ku langutiwa timhaka ta ku yiviwa ka swifuwo vanhu va koho va fanele va wela a Mopani. Timhaka ta ti-affidavit siku rin'wana hi bule na un'wana mingiseri tise xivilelo xa ku hete vhiki ku nga ri na mati, kambe vufambisi bya xiphorisa ka Malamulele va kombise timhaka ta ku hayi a ko va siku rin'we, kambe vuxokoxoko lebyi nga hetelela byi kuma kusuka ka vaaki na van'wani va vatirhi lava va nga koho laha ka police station ya ka Malamulele a ku ri vhiki hinkwaro. Ku hikokwalaho ka yini varhangeri va fanele va ala va ku a hi vhiki hinkwaro ku va kha va lava ku fikelela yini swo tiva hi vona hina hi swi tivi. Kambe hi le ku ringeteni ku lavana na Brigadier Hlulani Mashava hi ta twa ku va pfuna njhani. Ku tshame ku va na imbizo laya aka Malamulele a holweni ya vaaki laya ka imbizo liya van'wana va vaaki va vulavurini hi swiphiqophiqo leswi va hlanganaka na swona na tivhene Toyota ti ta huma sweswi hi mhaka ku a ku ri na imbizo veri ta kala ku va ti xaxametiwa ku yisiwa ka xiphorisa kumbe ka police station ya Saselamani na ya ka Malamulele.
vaaki hi ta twa hi n'wina na n'wina mpfumelela ku mi nghena ka 0860 0025443 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 na ha ringete ku lava ku ta twa xikoweto kusuka ka muhumelerisi ku va kumeka ke brigadier Hlulani Mashava hi ndlela leyi hi ta kota ku va hi bula na vona hiko ku fika sweswiwani se veri va kumekini va koho alayinini. Brigadier Nhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene. Ehlekane khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM. A ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi yimani ni sungula la brigadier swiviko swi komba ku n'we tanihi xiphorisa xa Limpopo na xiphorisa xa Vhembe hi ku kongomisa mi le ku tsan'weni switichi swa swiphorisa xa Kamalamulele na xa Lesaselamani. Swin'wana swa swivilelo leswi va swi tisaku i swa ku ni nga mi nyikaka vatirhi ku nga maphorisa ku na ti-claim leti va ti endlaku swiviko leswi hi nga swi kuma i ku voho loko va ndle ti-claim ka switichi swo tala swa le Vhembe hi vo va salelaku ndzhaku ku hakeriwa. Lexi tlhelaka xi vava i ku va tlhe va kha va bombiselana hi ku van'wana va ta va kha va tirha Vuwani, van'wana va kha va tirha Xirwavusiku, van'wana sweswo se tlhandla kambirhi hi ve na muyingiseri a nga kombisa timhaka ta ku mati ka Malamulele vhiki hinkwaro laha police station ivi loko hi fonela vufambisi bya xitichi xa Kamalamulele va ku a ko va siku rin'we ku hikokwalaho ka yini va kanetisise sweswo a hi swi tivi na sweswo kambe loko hi endle vulavisisi hi ya swi kuma sweswo ku himpela a ku ri vhiki ku ri hamati a police station ya Kamalamulele. Xin'wana i ku hambi vaaki va ya va ku va lava affidavit emaphoriseni ya n'wehe a swi koteki hi ku va pfa va byeriwa ku hava maphepha. And loko hi vutisa van'wani va ti-source lava nga koho kwala ndzeni va kombisa ku switirhisiwa swa kayivela kusuka Thohoyandou swa tsotomba ku va kusuka Thohoyandou hambi tivhene swa hlupha ku va ti kumeka ka police station ya Kamalamulele. Va nyike swo tala kambe a hi sunguleni kwalani ka ku n'wina tanihi xiphorisa ndhawu ya xiphorisa a Limpopo mi tiva yini hi matirhelo na mintlhontlho leyi maphorisa va hlanganaka na yona ku ri vaaki ka xitichi xa Kamalamulele na Lesaselamani? Ikomo muhaxi mi vulavurile hi leswi swilo swa ku tala swinene swa ku hlayanyana kambe ni pfumelela ni sungula hi lexiwani xa swiviko swa ku ri vanhu va kumbe maphorisa ya hina va hakeriwa timali ta vona a va hakeriwi timali ta vona hi nkarhi ngopfungopfu timali ta ti-overtime aka xitichi xa le Sasalamani xikan'we na le xitichini xa le Kamalamulele. Kumbe nkarhi wun'wani ku ri ni kombisa kahle leswaku vanhu hinkwavo lava tirhaka exiphoriseni loko va tirhele ti-overtime ta vona ku va na mfanelo ya ku va va hakeriwa kumbe va nyikiwa swe le mandleni hikokwalaho ka ku va tirhile. Kambe mi ngo ni kombisa ku ri leswi va vulavulaka swona swa ku ri timali ta vona a va hakeriwi kumbe ti hakeriwa hi ku hlwela a ti hakeriwi hi nkarhi. Ni lava ku swi bakanyela tlhelo ni vula leswaku a hi ntiyiso ni ta mi byela hikokwalaho ka yini. Ku nyika xikombiso loko a hi nge hi ya ka mapfhumba ya hina ya ti-Good Friday kumbe mapfhumba ya hina ya makhisimusi loko fika minkarhi liya ku na nkarhi lowu ku humesiwaku papila ri yisiwa lomu switichini ri kombeta leswaku lava va lavaka ku va va tirha hi minkarhi liya ku va hi pfuneta ka mapfhumba ya hina a va tisi mavito ma vona. Se loko va tisa mavito ma vona mavito lamaya ma fika ma endliwa ti-application hi xilungu leti ti nga ta suka le switichini swa vona ti susiwa ti yisiwa ka ti-accounting station kumbe ku nyika xikombiso mi kuma ku swi yisiwa Thohoyandou kumbe swi yisiwa va Giyani ku nyika xikombiso aka ti-station leti nkarhi wun'wani ti va ku tirhe ti-accounting. Loko swi yisiwa le swi fika swi capturiwa kumbe swi nghenisiwa lomu swi fanele ku nghenisiwa kona kusuka kona swi tekiwa swi yisiwa ka xifundza xa Limpopo kumbe a provincial office. So loko swi yisiwa kona swi fika swi endliwa loko se swi capturiwile loko se ku fika nkarhi wa ku tirhiwa mi kuma ku nkarhi wun'wani n'wina hi n'wina mi nga tsarisiwa ka list yo sungula kumbe ka nxaxamelo lowu hi nga wu kuma wo sungula. Loko se mi fanelanga ku tirha mi kuma ku maya mi ya humesiwa nkarhi wun'wani hikokwalaho ka ku va mi kha mi vabya ivi nkarhi wun'wani va lava ku nghenisa maxava. So loko maxava a sungula mi kuma ku nghenisiwile u sungule ku tirha hikokwalaho ka ku va swilo swa yena swi letile ku fika. Swi vula ku loko ku ya hakeliwa vanhu mali ya maxava yi nge ti hi ku fana na mali leyi nga ta va nkarhi wun'wani yi ri ya mavasa.
because Mabasa swilo swa yena swi fambile hi nongonoko kumbe swi tshamisekile hikokwalaho ka ku loko swi susiwile exitichini swi yisiwa ka xin'wana ku fikela exifundeni swilo swa yena swi va swi basile a ku na laha hi sungulaka kona already swi la ku process ya yena kumbe matirhelo ma yena kumbe na ku n'wi hakelaka kona ku ta hi hatlisela mara munhu leyi un'wana mi kuma ku hi yena a nga vuya a tekiwa ku va a siva un'wana swilo swa yena swi nge fanani ene hikuva maphorisa ya hina a nga swi tivi vo to hlamala va ku hey Mabasa u hakeriwile why maxava nga hakeriwangi kambe va nga langutisisi ngopfu ku ri swilo leswi va swi ka swi endlisa ku yini mhaka ya ku ri ku na vanhu lava nkarhi wun'wana kumbe ku na switichi swo karhi leswi hina hi swi prioritizaka kumbe hi swi tekela vuhlokweni hi tshika xitichi xa ka Malamulele kumbe xe le Saselamani a hi tiyiso nakambe muhaxi ka sweswo na loko vo ya ka switichi sweswi nga kona kumbe sweswi nge le Vhembe swi nga kona swo hlaya kumbe ku na vachuriwa vusiku ku na vayini va ta kuma ku swin'wana swa swiphiqo leswi va nga na swona va na swona so a ko va ku karhi wun'wana kumbe ku targetiwa xitichi xa ka Malamulele switichi leswiwani i switichi swa hina hinkwaswo ma swi tiva ku ya hi mfumo wa hina hina swifundha kumbe ti-district leti ti nga kona a ku na district leyi nga nkarhi wun'wana yi tekeliwa kuhlokweni yin'wana yi nga tekeliwi nhlokweni kumbe xitichi xo karhi xi tekeliwa nhlokweni xin'wana xi nga tekeliwi nhlokweni so hi swona swin'wana leswi ni nga vulaka swona kambe ni nga kombisa ku ri sweswiwani vanhu va ku hlaya va hakeriwile na mapfhumba ya hina ya Easter kumbe ya ti-Good Friday lava va ka va tirha vo tala va vona va hakeriwile loko vo ka va nga se hakeriwi mi ta kuma ku i swin'wana swa leswi ni swi vulaka ku kumbe hi van'wani va nga vuya va siva van'wani kumbe swa vona swi nga basangi kahle mara vanhu va hina ha va hakela ene xin'wana nkarhi wun'wana ku kombisa muhaxi ni nga yimeleli xiphorisa xa hina loko hi ri na swivilelo kumbe ku ri na swo karhi leswi mi kumaka ku a swi va vona ingaku a swi basangi kahle hi va kombela ku va ta vulavula na hina ku fana na sweswiwani ni nga mi byela ni nga ti pfinyingi ku loko ni kumile riqingho ra ku mi ta ni kombela ku ni vulavula na n'wina ni endlile vulavisisi bya mina ni fonela switichi leswi mi nga swi hlamusela ni vulavula na tinhloko ta switichi ni ku nga va ku ri na mahungu ya ximfumo kumbe ku nga va ku ri na xiviko xa ximfumo lexi va nga xi kuma mayelana na swivilelo leswi va kombisi kahle leswaku a va na swona so swa kombeta ku vanhu va hina nkarhi wun'wani ntiyiso na wona wa ala ka maphorisa ma hina hi ku loko vo suka va tsutsuma va ta ka va mahungu va vulavula na vona va nga vulavuli na hina swi va swi nga basangi mara sweswi kambe brigadier hambi swo basa njhani ni byeleni ku loko sweswiwa mina na n'wina hi tshamela munhu a ku hi pfumala mati vhiki hinkwaro van'wani va ku na vabohiwa va hina va vilerisiwa hi sweswo ku nonuha ka nuha la police station ivi hina hi teka riqingho ku fana na sweswi n'we mi nga ndla swona hi fonela vafambisi va xitichi voko a ko va siku rin'we ntsena swi vula ku lexi nga sala i ku yini lexi nga sala i ku hina hi fanele hi ya kunene kwaleyi ivi hina hi ngungumela hi ya hi fika hi kuma ku heyi leswi hi nga byeriwa swona mara kumbe ku kombisa swin'wana muhaxi na xi tiva xiviko xexo xa ku a va hlamusela ku mati a ku ri hava a police station lexi nga endleka maybe nkarhi wun'wana kumbe ku va ni kombisa kahle leswaku ha swi tiva hi na amukela a hi swi amukela kahleni ku a swi ve tano kambe leswiya swa ku swi tekele vhika u nga ri swona ku ngo va ku ri siku rin'we kumbe mambirhi ene xin'wana ku lava ku kombisa muhaxi kumbe mina loko mo ni kaneta brigadier ni kaneteni mi ku a hi siku rin'we ni vula ku mi nga ku nga va ku ri siku rin'we kumbe mambirhi vulani mi ku a ku ri mambirhi kumbe a ku ri siku rin'we mi nga ku nga va loko ma ha ku nga va mi fana na mina ni ngete vhiki xiviko lexi ni nga xi kuma xa ximfumo a xi kombeta ku nga va ku ri siku rin'we kumbe mambirhi kambe a wu nga ri vhiki ku ya hi leswi swi nga vikiwa ku ya hi loko hi swi twile a wu nga ri vhiki ku ngo ku siku rin'we kumbe mambirhi ene nakambe ku kombisa muhaxi timhaka ta mati ko va ku nkarhi wun'wana loko hi kha hi vulavula swilo mi ta kuma ku ha swi mikisa na xiphorisa na yini ma swi ta ku timhaka ta mati hi nga tsutsumiserili ka tindhawu letin'wana mara timhaka ta mati hina hi tirhani ngopfu na tona timhaka ta mati i mhaka ya masipala loko ni swi twi kahle ni va hlamuseli leswaku mati a ku nga ri a xitichini xa hina a tsele xa le ka Malamulele laha ku ri hava mati na mindyangu yaleyo ya kwala lokixini yo tala a yi ri hava mati so a ku ri
xiphiqo lexi a xi ri kona kwalaya kambe i xiphiqo lexi nkarhi wun'wana hi nga vulaka ku i xiphiqo xa xa mfumo wa hina ehansi ka masipala leriya ra ku a hina hi ngo yo endla kumbe hi pfala mati kumbe mati kumbe hi va ku ve hina hi hakelangi kumbe swin'wana a ku va xiphiqo lexi a xi ri kona swilo swa hina swi basile muhari no na mi twa brigade ka reta heta namuntlha na swi twa ku yi sukile a hi yeni mahlweni siku leriya ra imbizo ra imbizo ya xiphorisa ya swin'wana swa leswi nga raisiwa hi leswi swa ni tshemba na n'wema ha swi tsundzuka ma swi tiva ku unit ya stock theft xikombiso yi wela va pfuniwa kusuka hala Mopani na FCS va pfuniwa kusuka Mopani LCRC va pfuniwa kusuka Mopani se POP va pfuniwa kusuka Mopani se loko ri ku hinkwaswo leswi va pfuniwa kusuka Mopani hikokwalaho ka yini va ha wela avembe hi ku mpimanyeto n'we miri wu ya vembe kambe va pfuniwa kusuka Mopani loko va lava vukorhokeri lebyi hambi ko loko ko dlayiwa munhu ka Xikundu ku ta suka movha yi suka Giyani yi ya ka Xikundu yi tlhela yi n'wi tisa Khensani a yi nge n'wi yisi ku a thoya ndowo kumbe xilidzini se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini police station yi fane ya ha wela avembe ku ve vukorhokeri yi byi kuma Mopani mi ngo ni hlamusela ku xiyenge xa maphorisa it's a national competency loko hi ku national competency swi vula ku ri i nchumu lowu endliwaka wu ri wa le tikweni hinkwaro loko ri wa le tikweni hinkwaro ivi wu vuya wu va na swifundza kumbe ti-provinces loko wu ya wu va na ti-province lomu kun'wana hansi lomu ku nga na timasipala leti ti nge le henhla tin'wana ti na maphorisa ya tona mara mi ngo ni vulavula hi national na province ivi hi vuya hi ta ka ti-district hi nga lehisi ngopfu brigade swi ta hi hlwerisa ku ndlela ku nkarhi wu nga hebi ya a ni le ku lehiseni la ta kombisa leswaku loko ku ri na swifundza leswi hi nga na swona hikokwalaho ka ku va hi ri na swifundza swa ntlhanu eLimpopo hi ri na Vavembe hi ri na Waterberg hi ri na Mopani na sweswi hi ku hlaya ka swona matirhelo ya hina hi tirhisa leswi loko ku ri leswaku vo karhi va na vukorhokeri byo karhi bya swilo swo karhi a ku na nchumu lowu hi sivelaka ku hi tirhisa vona ku fana na sweswiwani loko va ku na specialized unit ya le avembe mara hi kha hi tirhana na mhaka leyi nge le hansi ka Mopani ha swi kota ku hi teka swin'wana swa swipano swa hina kusuka kona leyi swi ta pfuneta so leswiya swa ku hi ku nkarhi wun'wani ku na stock theft yi le Mopani ku na yini swi le kwihi mara switichi swa hina swi le hansi ka avembe hikokwalaho ka yini hi ya tirha na swona leswi swi endliwa hi ku xiphorisa i xiphorisa muhaxi loko ho ya hi ku ri ve tirhi vukorhokeri bya vanhu ve le avembe kumbe bya ka Malamulele na Sasalamani byi tekiwa byi yisa kun'wana se hi ta hundzula hi swi endla na tipolitiki ku xiphorisa xa hina a xi na politiki hi tirha ni pfuneni ku twisisa leswi ni nga swi twisiseki namuntlha la brigade ya ku i vukorhokeri byihi lebyi antivi title ya voho commissioner wa Vembe van der Walt i yini title ya voho title ya vona yini Major General it's a Major General Deputy Commissioner Major General se a ni swi tivi ku i vukorhokeri byihi lebyi Major General van der Walt va nga byi yisa a Mopani hi ku sweswi mina namuntlha ni tiva vukorhokeri lebyi Major General Mashava va nga byi yisa a Vembe ya sweswi mi nga vula swona ku ri a ni swilo swo tala muhaxi swa endleka mi kuma ku kumbe hi nkarhi lowu a hi lava vukorhokeri byo karhi tanihi kokwalaho ka ku va vanhu va ri Vembe va vuyi va byi kuma va nyikiwa byona kusuka Mopani nkarhi wun'wani ti-resources ta hina kumbe switirhisiwa swa hina swi na ku nkarhi wun'wani mi kuma ku swi overstretch nkarhi wun'wani mo nyika xikombiso a hi nge sweswiwani ku ri na xitereka a Vuwani a ni Vuwani liya ma yi vona ku yi le Vuwani ivi mi kuma ku loko yi ri le a Vuwani a hansi ka Vembe hi ku nyika xikombiso ni koveleni brigadier a ni mi le Giyani se a ni xi voni xinchinani lexiya loko xi kha xi tikomba ku hi fane hi xavisa ku hava xiphiqo muhaxi a hi tlheleleni a mi nga mi nyika xikombiso endzhaku ka loko Vuwani xikombiso ni ku ri loko ko va ku ri a Vuwani nkarhi wun'wani a hi nge veli ku terekeni loko va ri ku terekeni ivi mi kuma ku maphorisa lama ma nga kona a Vembe ma tsandzeka ku kumbe a ma fikelelangi ku ma nga kota ku ma container xiyimo kumbe va endla xiyimo lexi xa ku xi va hansi ha swi kota ku hi vitana vanhu lava nge le Mopani xikombiso ku na a hi khale ngopfu ku zi ku va na timhaka ta va mathekisi lava va pfarile le a Giyani
loko va pfarile a Giyani un'wana wa muhaxi wa ka Munghana Lonene a ni fonela a hlamusela leswaku vindhawu liya va ha pfarile ena a famba hi kona loko se ni vuya ni fona ni kuma ku ri lava va ri kona le a va nga hlayangi leswi ni nga swi endla ni yo teka riqingho ni fonela lava va le Vhembe ni ku hey vanhu van'wina va nga va ri kona vanhu lava va ti-pops na va public order policing ku nga va mi ri na vanhu vo karhi va va teka va va yisa loko va va yisa swi vula ku vanhu lava a va ya tirha tindhawini letiya ta le Giyani loko va tirha tindhawini ta le Giyani mara va ka va suka a Vhembe se no la ta kombisa nkarhi wun'wana loko ku ri na swin'wana maphorisa hikuva ma ri maphorisa ku hava ku mina ni wa le Vhembe mina ni wa le ka Malamulele mina ni wa le kwihi loko ku ri na leswi bohaka ku tirhisaniwa ka tirhisaniwa hi nga langutisi na ku ri vanhu va nga va pimanetiwile ku va yisiwa kwihi kumbe ku na ti-demarcation kumbe ku na swo karhi va tirha ku fana na sweswo na ku kuma hungula ra ku leswiya mi nga swi hlamusela swona swa ku hakeriwa ya vele ku vileleni vanhu van'wina ene va chava ku vula a ni se jeni a nga vulavuli na Colonel njhenje se kumbe brigadier va ri wo sungula i ri budget mara budget ya mupani leyi tirhisiwaka eka Malamulele okay a hi tshikeni sweswo ni lava leyi ya mali leyi khumbaka maphorisa hi ku mina ni lava maphorisa va tirha va tsakile ve ri ti-Sunday na ti-night shift allowances a va ti kumi hi nkarhi a va ti kumi hi nkarhi ti-Sunday na ti-night shift allowances ya so mali leyi ku ya hi vona va yi kuma loko nkarhi wu fambile loko va ku a va yi kumi hi nkarhi loko va yi pimanisa hi laha se swi nghenaku kona la loko va yi pimanisa na switichi swin'wana swa hileswaku loko mo languta leswi va nga hakerisiwa xiswona a swi koteki ku Sasela Mani na Malamulele yi va ti va vorhanga ku kuma mali leyi hakeriwaka ya ti-claim loko yi pimanisiwa na ti-police station tin'wana ende leswi va swi vulavulaka brigadier hayi ku a ni swi tivi mina ni tshame ni va mutirhela mfumo na swi tiva ku loko na ha ri thichara loko ko tshika ku va na increment ivi va ku ta hakeriwa timali tin'wana to backdatiwa ma swi tiva ku lava va rhanga va tikuma hi lava va tirhaka tihofisini mathichara a hi hlalela ndhaku a mi ta twa lava tirhaka tihofisini va ku yi ngheni hi ku va process swavo swi hatlisa se xiphiqo lexi va nge le ku hlanganeni na xona maphorisa lama le Sasela Mani le ka Malamulele i ku a ni tivi ku i mhaka ya ku vele kule na le ka district kumbe njhani kambe vo a va tshama va ti number 1 ka ti-allowance hi leswi va rilaka hi swona swi lulamile mhaxi leswi na swi twa hinkwaswo leswi swi vulavuriwaka swi kombeta kahle ku nga va ku ri ku na swiphiqo leswi vona va swi vulavulaka kambe se swi ni nga vula swona ku a hi se kuma xiviko xa xifumo kambe leswi hi nga ta endla swona tanihi hikuva hi ri vufambisi bya maphorisa hi ta kombela vanhu ve le Vhembe lava va tirhanaka ku na vanhu lava hi vitanaka ku i ti-support head lava va tirhanaka na swona swa timali na swin'wana na swin'wana ku va ta vikela timembara ta hina kumbe va ta adiresa timembara ta hina hikokwalaho ka swin'wana leswi ni nga swi vula ku nga va ku endleka yini ku va na ku hlwela eku hakeriweni ka timali ta vona ku endlela leswaku hi kota ku hi fika makumu na mhaka leyi hikuva hakunene vatirhi loko va tirhile va fanele va nyikiwa timali ta vona ene va fanele va kuma timali ta vona hi ku hatlisa so hi ta kombela vanhu va hina va xifundza xa Vhembe ku va ya vulavula na vanhu ve le ka Malamulele xitichi xa ka Malamulele na xitichi xe le Sasela Mani hikuva vanhu va hina ha swi tiva nkarhi wun'wana va chava na ku va vula mara hikokwalaho ka ku va hi swi kumile kusuka ka n'wina hi ta tiyisisa leswaku lava va tirhanaka na swona va ya tshama hansi na timembara ta hina ka Malamulele ni le xitichini xa le Sasela Mani ku va kota ku va kombeta kahle ku nga va ku endlekini loko ku vi na ku hlwela ka ku hakeriwa ka timali ku nga va ku endlekelini kwalaho ku endlela leswaku swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga havi na swona ka nkarhi lowu taka hi kota ku hi swi lunghisa ku vanhu va hina va kota ku va tirha va ri kahle va sirhelela vanhu va hina va ri kahle i cini xi endlaku ku za ku tekiwa xiboho xa ku va nyikiwa tivhene ntsena loko ku ve na imbizo ni vulava xitichi xa xiphorisa xa ka Malamulele ku va ku ri xiphiqo ku ri tivhene ti tshama ti ri kona muhaxi ti va ti ri kona nkarhi wun'wani swin'wani ku na leswi hi swi vitanaka ti-internal issues a hi fanele hi nga swi vulavuli laha ma swi tiva ku maphorisa ma hina nkarhi wun'wani loko va ka va chayela na tivhene tona tetiwani
tivhene ti va ti ri kona tin'wana mi kuma ku ta ha ri kahle kambe ka minkarhi yin'wana mi kuma leswaku va vuya va nghena tinghozini tivhene ta hina mi kuma leswaku ta chayisa loko ti chayisa ti suka ti fanele ti ya lomu tigaraji ti fika ti teka nkarhi hi ku na ti-process na tona leti landzeleriwaka loko ti ri le nkarhi wun'wana loko ti fika mi kuma ku na tivhene to tala ti nga kona kwalano to ta ha yimeliwile ku lunghisiwa se loko ti kha ti lunghisiwa emuxaka lowa mi kuma swi endla ingaku loko mi langutisa mi twa ingaku malamulelo kumbe swo salamani yi nga va yi ri hava switirhisiwa mara loko mo langutisa mi ya ka tirejistara mi ta kuma ku loko mo langutisa ku nga ku na timovha tingani kumbe tivhene tingani ti nga la mi kuma ku tivhene ti hlayile mara to tala leti hi nga vulaka ku ti hlayile mi kuma ku hi minkarhi yaleyo ti le tigaraji ti teka nkarhi ku va ti vuya ene swi va swi endliwile hi tigaraji leti ti le kwihi tigaraji a hi nge yona ke ka malamulele loko ti onhaka ta ka malamulele ti ya kwihi mi kuma ku nkarhi wun'wana loko ti ri kona ti va ti no kombisa hi ku ni ka xikombiso ni la ku va specific nkarhi wun'wana mi kuma ku nkarhi wun'wana ti le tsanini kumbe ti kona le le Thohoyandou kumbe ti kona le le Vapolokwane se mi ta kuma ku loko ti ya loko ti fika ti kuma tin'wana swo boha ti teka nkarhinyana mara a hi vuli ku hi fanele hi swi amukela ku a ti teki nkarhi hi vula ku loko ti ri kona a ti hatlisi ti lunghisiwa ku endlela ku vanhu va hina va ta kota ku va kuma vukorhokeri kambe na vanhu va hina loko va ka va chayela swona swo famba leswiwani a va swi hlayisi tanihi ku va swi teka ingaku i swo famba swa vona nkarhi wun'wani mi ta kuma ku loko munhu a ka a tirhisa xo famba xa yena wa xincenga kahle ma swi vona loko ku ri xo famba xa n'wina mara nkarhi wun'wani loko se a nghena ka xo famba lexi a xi tivaka ku xa yena mi kuma ku vanhu va va na ti-reckless and negligent driving so kambe sweswo mi nga va kombeli brigadier sweswo loko munhu a ri ku ri reckless driving ma swi tiva ku na tipholisi leti mi tirhaka hi tona tanihi ya sweswo hi nga va kombeli hina leswi hi va kombelaka i ku a tivi kona tivhene ka malamulelo ku fana na switichi swin'wana vukorhokeri a va byi kumi lava va hakeriwaka ti-allowance a ti hakeriwi hi nkarhi hi leswi hi kombelaka swona ti ta hakeriwa muhaxi hi ta tlhela hi ya vulavula na vona sweswi ni nga vula leswaku hi ta kombela vanhu va hina va le xifundheni xa Vhembe ku va ya vulavula na switichi leswiya endlela leswaku hi kota ku fika makumu ya timhaka letiwani hi ku hina ha swi tsakela ku ri hakunene loko va tirhile va nyikiwa swe le mandleni swa vona ku va hina va nyika matimba ya ku va ya mahlweni va tirha ku endlela leswaku vanhu va hina va kota ku hlayiseka muhaxi ni salele ti-second tingani kambe ni toloverile mina ku loko ni ri na xiphiqo ni xi vula kwala moyeni ku na mbulavuleri wa Vhembe district i mani Sergeant Danti hi swona warrant officer Danti i warrant officer okay warrant officer yi tirha njhani nomboro ya vona hi ku a va khomi nomboro leyi hi va fonele ku tala ku ze hi tanile ka n'wina sweswi i ku hi va fonerile a va khomi and a va tlherileli ka lavan'wana vanhu loko hi va fonela hambi ku ri n'wina loko hi mi fonela ha mi kumi hikokwalaho ka yini va nga mara i communication officer mara loko hi va fonela va khomi and a va vuyi a ni nga swi tivi hi kona ni kuma xiviko lexiwani ni ta kota ku vulavula na vona ni twisisa leswaku ku nga va ka endleka yini kambe hina wa hina hikuva hi kha hi tirha ka communication mahaxi hi fanele hi va available kumbe hi va kona 24 hours 7 days a week hambi mo tshuka mi ni fonela nkarhi wun'wani hi minkarhi ya na swi tiva n'wina na swi tiva ni boheka ku va ni khoma foni hi ku hi ntirho wa mina ku ni responda loko ku ri na swo karhi ni ta ringeta ku va ni vulavula na vona ku ni twisisa ku nga va ka endleka yini mahaxi kumbexani ni nga va ni kume nomboro ya kumbe ni nga va ni kume nomboro yo ka yi nga ri yona leyi ni nga na yona laha i 082 468 8961 ni na 082 mo ni langutisa laha no lava ku just ku ni cheka ku hi swona na mina nomboro yi 082 468 8961 hi yona ni yi fonele ngo nomboro yaleyo a va khomi ni ta va fonela ni vulavula na vona ni kota ku twisisa ku nga va ku endleka yini hi yona xidzi nomboro yaleyo mi nga ni nyika yona brigadier ku va mi hi kombisile ku ma ringeta ku mi va fonela mi nga va komi hi ta swi lulamisa mahaxi no inkomo brigadier khenseli nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya ku engeta swona inkomo na n'wina hlayisekani xikan'we na vayingiseri va hina va munghana lonene FM a khensa i minete ku bila awara yan'we mani Nkosinathi Chauke hi lawa na mahungu ya misava ya awara yan'we Nkosinathi nhlekani tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi vonini video leyi ya vanhu lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla yini va nga mbalangi budpat mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitratini hi ndlela leyi laha ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani
vana vo tala sweswi budi ve le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe van'wani ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wani ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo lowu fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona budiphethe hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Kalanga na vayingiseri va Afrika wa vulavula timhaka ta mambalele mangqavini ta fana na timhaka ta le swikolweni swi controliwaku hi ti-SGB ntwanano wa kona na mambalele mangqavini ya la Royal Council na vuhosi leswiya swi ndlela ku komba xinduti xa la ku vekiwa ku varhandziwa va hina na nduti wa hosi ya tiko rero matiko yo tala ya swi endla la ku nga ri ku na nawu i vona hi ku dloka ti-vest na tixoti amangqavini inkomu Khalanga thevuthevu ka matomu Nlingani Khalanga mhaka ya swimbalo swa le mangqavini Khalanga mina a ni vona yi nga bihangi i va le vukosini lava vekaka milawu kumbe va rhangisaka milawu ya ku vanhu va xisati va fanele va mbala swimbalo leswi nga hloniphisa hi hlonipha ndhawu ya laha ku nga wisa lava nga hundza vakokwani wa hina va tatani wa hina va manani wa hina va sesi wa hina va buti wa hina se swi va swi nga bihangi yi vekiwa hi ndhavuko milawu liya yi vekiwa hi xindhavuko hi ku van'wanyani va nga haya va tele lava ya ku hi swikongomelo swo hambanana imagina munhu wa xisati himpela Khalanga a mbali switofi ntsena a swilahlweni swa vafi se va endla ku va na ndzhuti ndhawu liya ku hlonipheka Enhlekani Botpet na vaxumi ni ta nghena ka leyi ya le swilahlweni leyi laha ni vona onge ko va ndhavuko lowu nga davukawu ku endlisiwa swona hambileswi khale va nga ku lahliwa vusiku a hi tivi ku va khale va mbarisa ku yini ni vona onge laya vo controla mambalelo eka hina va masiku lawa hiku ni vona onge ku tatika ni vona onge ku tatika Botpet hiku se a vutomi vanhu va timiniskete se ku nga ha lawuleki na kwale swilahlweni ku va mansa va ta huma na ku va le kosini va se ku va na timhaka teto vanhu va mafenyeni se Hayi Botpet mpuku emhlangano Edman Chauke ni ri kwala Soweto ka ku ri Jim Joseph Botpet kwalano kambe nawu ya leyi ya kwale swilahlweni Botpet nawu leyi yi vekiwaku kwala hansi ka tiko rero hi tindhuna ta tiko rero ma swi vona ku kota ku hi xixima mhaka ya le swilahlweni na ku lahla mufi hi ndlela yo hlonipheka ngopfungopfu vayisati Botpet ma swi vonisa ku lomu mukosini kolomu Joni mu kuma ku munhu u mbale xikete Botpet ve ri mbale ra munhu and ona right mara mambalelo man'wanyana exikarhi ka vanhu mbala leswiya swa ku na wena u languseka u xiximeka mu kuma munhu u mbale xikete Botpet xi kwala henhla ka matsolo vula ya kona yi fika exisutini ma vona mhaka yo fana leyi laha ku nga tala vavanuna i mambale manjhani malama i mambale manjhani loko va ku ri mutswari wa wena ese ku maybe ku ri mutswari wa mina ni nga n'wi komba xikarhi ka vanhu kwa hi lava ya mhani munhu ambale ndlela yaleyo swa nyumisa Fikani Khalanga hayi Khalanga vona leya swinawana swa hala mandlaveni hala hayi vanhu vo tivekela milawu ya vona loko va twa madleke eku byeli ku ni nga yi emandlaveni mbale bemuta loko ya cela wa hi famba hi mbale tibemuta loko va hi ngheni kwalaya masirheni ina a swi twali swinawu leswaku hi Khalanga a swi twali total at all shop Khalanga a ri na Big G rikhotso kwala Mbombela kaya ku ri le eka xoko nyakela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu kheseli n'wina mi nga kota ku hoxa xandla khensa swinene ka nomboro leyi ya 065 744 3911 mi swi twi leswaku
kahle vumbiwa bya hina swi tikomba hi nga byi twisisi tanihi tiko n'wana na mfanelo kasi timfanelo ta hina se ti helela kwihi hi ku nga ri van'wani va tipimapima he mbalele leri a ri kahle he mbalele leri ma swi vonela ku nga na vavanuna kasi a fana mbarisa ku yini munhu i mbala hi ku na vavanuna kumbe ku na vavasati kumbe i mbala hi ku yehe i titwisa ku yini naswo i manengete miniskete kumbe xikete xo koma a xi amukeleki ka mani hi mhaka ya yini hi ku loko hi nga xi amukeli tshiki nga mbali na ku loko hi nga xi amukeli i nga yi la xi nga mbariwa mara swi nge vuli ku i fanele munhu un'wana na un'wana a mbarisa leswi n'we mi lavaka swoho a hi swona a hi swona hi yo mhaka minkarhi ya ku tala vanhu va hetela va na mintlhontlho u kuma ku a yi ololoxeki hi mhaka ya ku ku na swiphiqo sweswi hi vulavulaka hi swona swa ku va vanhu va ku ya hi ndhavuko i ndhavuko we le kwihi wa swimbalo wa le tikweni rihi hi ku swimbalo a hi ndhavuko wa hina xo sungula ka kona se hi nge tirhisi rito ra ndhavuko hi ku i ndhavuko ku fanele ku mbarisiwa leswi ku mbariwa swikete swo leha kumbe nako hikokwalaho ka swo voyamela ka vaxisati alright hi ta twa hi n'wini hi le ka 0860002543 timhaka ta mati ka ha ri ntlhontlho swinene ematikweni a hi swi toloveli kwahala hi nga koho ku swa mati swi hlupha kwahala va Giyani na yini kwala hi nga kona mara se fike na xilungwini se swi fikele xilungwini leri ra ku vanhu va chava no nwa mati manene malama ma humaka a swiphayipanini se ku bindu leri ra ku xavisa mati ri kulile se xivutiso lexi hi lavaka ku vulavula hi xona mina na wena i ku u vona ongeti hi nga va hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu na tin'wani timhaka leti nga va ku ri na tona hi nga tsakela ku twa toleto hi timhaka leti ta mphakelo wa mati ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku sweswi a Gauteng veri nkayivelo wa mati wu le kumbeni mintirho yo tala eka doroba leriya leswi swi hetelaka swi endla leswaku swi khumba vanhu vo tala lava va fanele va kuma mintirho kumbe va ya mahlweni va tirha a va ha koti ku tirha ku ya hi laha va languteriwa ha kona hi mhaka ya ku va ku ri na mpfumaleko wa mati hi ndlela yaleyo hi le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula tp@sabc.co.za na hungu rihi kumbe rihi leri nga na rona a hi koti ku angula ku yini i ra vuntlhanu namuntlha hi ri tlhava uja mina na muhumelerisi wa me se leswi hi nga vulavula hi swona loko ri ku mi lava ku tiyisisa swona swa brigadier na swona mi nga tiyisisa swin'wana na swin'wana a hi mitswinini wo sungula hi lowu lalayini nhleka he Khalanga Mpfukeni hi pfukile hi ngo vona papa hi pfukile mani a khensa a ni lava ku dlamba mara ni nge se dlamba ku na xitichi xin'wana xa hanyeriwa a ni xi voni la ka top 10 mani nge xi vuli vito ni vula hi khensa 1.5 million ya vayingiseri Khalango mativa a ni la khoma yini a ni lava ku khoma leyi ya Livembe mani mara ni nga languti ngopfu ka sayiti ra police station ntsena a ni lava ku languta ti-department timbirhi tinharhu na leswi swi humelelaka laha Vhembe leswi mi swi tivaka kumbe leswi mi swi hleketelelaka leswi ni swi vonaka okay mara a yi nga langisiwi a yi nga ri kona yo vona a ku ri ka ku leswi mi swi tivaka kumbe leswi mi swi hleketelelaka na swilunghile leswi swi vonaka ni tlhako leswi ni swi tiva swi nga endlekeni a ni ku a hi sunguli hi languta n'wina Khalanga ku timhaka ta tribalism hi nga ti ala tanihi Matsonga Machangani hi ku sweswi va vulaka ku hi lava ku va a rainbow nation mara ti kona a hi ti aleni hina hi nga ku dyeleni hina tribalism yi endlaka ku hi fanele hi defenda ku a yi kona hi timhaka ta ku and sweswi a ni vulavuli hi timhaka ta brigadier ni twa kahle a ni vulavuli leswi va nga ha kotaka ku swi vula ni vula ka ti-department to tala ka ti-sectors to tala ku va swilo swo tala swi kha swi control-iwa Livembe wena Khalanga vanhu lava nga ku control-eni mhaka ku all ti-districts ti Livembe Khalanga hambi ku ri leswa ti-bank swi control-iwa Vhembe loko ka area yala kwalaha Vhembe swi control-iwa a Thohoyandou ni nga ta ku nyika example yin'wana simple a ni ri laha Nkuna Krale ku vona kwalaha hi le ka Nkuzana ka one of the bank yi nga kwalaha
ni kuma ku hava munhu la vulavulaka Xitsonga laha a ni ya ni khanisa mutswari wa mina hi fanele hi pfuniwa hinkwavo va vulavula ririmi ro karhi ri nga ri rona leri ri vulavulaka rona mara ni endlangi nchumu hi swona ni swi twisisile ku i timhaka ta ku swi ta swi kha swi control-riwa le Venda. A hi languti department ya health nyana swintsanana wena Khalanga because ti-department leti ta ti-district leti mintirho loko yi huma yi yisiwa kwale ka district ku fika ku shortlistiwa ku thoriwa vanhu. Ni ze ni yi raise siku rin'wana ku mina laha ni tshamaka kona atikweni ku na more than 20 wa vanhu lava ka va nga vulavuleki ririmi ra mina eswikolweni lava va dyondzisaka ti-history leti un'wana na un'wana a nga na yona ngo lo tshama. I nge ni ku nyika switsanana hi health center leyi nga laha kusuhana na mina laha ene a ni vuli ku vanhu van'wana va nga ti va ta tirha vanhu a va ni twisisi kahle. Department kumbe mfumo wa Limpopo wu vuye wu traina vanhu vo tala va ti-social worker ivi vanhu vo tala vo lo tshama a ve le ku tirheni but then tipose loko to huma ku fanele ku laveka ti-social worker lomu ya titliliniki va ri va suka va ri avembe va ya ka tindhawu letiya va kha va vulavula ririmi rin'wana na munhu loko a ya ku pfuniweni a fika a nga n'wi twi ku i ri yini wena Khalanga. I nge ni ku nyika example laha ka Bungeni a ka SASSA a ni ye ka SASSA ni yisa mutswari wa mina kusuka a gedeni laha ma-security a va vulavuli rona ririmi leri ni vulavulaka rona ene loko ko va ku ri na wun'we laha a tivaka Xitsonga swa hansi i kuma ku hinkwavo loko va fika va ri nge macheleni va pfuni yini hi ririmi reriya i nghena lendeni hi swona sweswo se timhaka ta ti-resources Khalanga ti nge pfuki ti ringanile timhaka ta ku vanhu lava nga le ka district hi nga ala hi nga swi kaneta hi swi ala mara vanhu lava nga ka ti-district ku nga va ku ri health ku nga va ku ri yini ku nga va ku ri kambe tihosi ta tindhawu toleto ti ri yini hi ku a ni ku na tihosi mina ka mina a swi vulavuli ku ni nga kula ku ri ni ri ka Bungeni ku ve ku ba 100% vanhu vo vulavula Xivenda a swi vulavuli ka mina ku fanele ku va Vavenda na Vatsonga hikuva le ndhawu yin'we laha ve le kusuhi ku na le Bodze ku na le va fanele va va na le xikarhi na le Tiyani a swi vulavuli ku fanele ku va 100% Vatsonga kumbe Vavenda hi ku ku na le ka xana a wu swi tiva leswaku munhu un'we laha Afrika-Dzonga ni kombela mingisero wa mina ku ve ku nghena xichinani xin'wana kambe a ni vula ku a swi vulavuli ka mina mingiseri ku va xiyimo xi titani i mhaka yin'wana ni tshame ni vutisa kwala moyeni walowo a mi vuyangi n'wina vayingiseri ni ku ni nyikeni xikolo lexi xi nga eka ndhawu leyi ku nga vulavuriwiki ririmi leri ni ri vulavulaka mina laha nhloko ya xikolo ku nga munhu loyi ni vulavulaka ririmi leri avembe a mi ni nikangi a mi vuyangi ka mina ku hana wun'we a nga vuya ka mina a ni tivi ku mi vuyangi hi mhaka ku a mi tingheni kumbe a mi vuyangi hi mhaka ku hava na hi mhaka ku hava swa tiveka ku hava Khalanga a ni la ku fambela kule nge ni ku nyika example ya ndhawu leyi i yi tivaka ka Masakona laha ku nga kusuhana laha ni tshamaka kona ni ta ku nyika example ka Masakona ku na vanhu lava nga tshama va tirha titliliniki ta ka Masakona va kha va suka a Tiyani Health Center va fika va hlongoriwa ka Masakona va ku ndhawu leyi a hi ndhawu ya Machangani Department of Health yi ngo hona kaneta swi humelerile swilo sweswo va kona vanhu lava nga hlongoriwa ku va miyela mara lexi xi nga kona Khalanga ku ndleke yini hi vona loko va hlongoriwile va kwihi vanhu lava va vuye bag va ta tirha lomu a va suka kona then lexi xi nga kona lexi ni lavaka ku byela xona i ku leswi swi endlaka ku ri swilo swi tika ku ti-resources ti nga hakela hi nga kona ka swilo swo tala ku na vanhu vambirhi vanharhu lava vulavulaka va swi kanetaka majority ve ri hava na problem Khalanga a hi veneni honest ku Matsonga Machangani ya ka hina mina ni engage vanhu vo tala ve ri a va na problem loko ka tindhawini ta vona vana va ka vo va nga tirhi ku ta tirha vanhu va le matikweni man'wana vana va ka vula tshama and a ni vuli ku loko mina huma Tiyani sweswi ku nga tirha Mutsonga ntsena Khalanga mara ni vula ku loko ku ri ku mina ni dyondze ni major hi history wun'wana i major hi history a suka a ri Angelere a ta tisiwa ku ve mina ku hava munhu a suka ku hala ka hina a dyondzisa Angelere swi va swi nga ri na fairness mara loko i engage vanhu ve ri hina a hi ngheni hina a hi na problem na ku byela kahle Khalanga ndzi byela un'wana loko after 20 years ematikweni ya Matsonga Machangani swilo leswi nga ta va swi humelerile vana lava nga ta sala va kha va hanya va ta ya masirheni va fika va rhuketela hina hi nga ta ve fili ku mi ve useless mi hi tsandzekisile mi tsandzeke ku hi protect because leswi a swi endleki Khalanga i nga languta ti-department hinkwato hambi ku ri ka health
nga ta ku byela sweswiwani a ku mina loko mi ni vona ni ri tani ni tirha a tliliniki ye le Thengwe kumbe ni tirha tliliniki ye le kwini ku hava khalanga they go to an extent a ku ni le titliliniki ku va na tipostara leti nga tsariwa hi ririmi ro ka ri nga ra hina vanhu va miyela se i ta va endla yini vanhu va lava khalanga loko xiyimo xi ri tani because vanhu lava va nga ka ti-district va vone ingaku ve le ka majority it's fine hambi ku ri tihosi ku hala ti nga va tirha ka majority a na ku blame vukosi sweswi ku white hosi ti nga vulavuli nchumu va nga va ri na ti-reasons ta vona loko ku ri ku va swi vona mara hina vanhu ntsena ka loko hi kha hi swi vona ku mara lawani ku swi unfair ni vula ku loko i fika sweswiwani a tiyani health center i fika ku lava social worker i kuma ri na ririmi leri a ri vulavulaka a nga kutu a dlina a ku mani kutu se ni fanele ni twa hi mani I'm just giving an example. Look, I'm going to try man. Hila mfanele mi tiyisisana ku vona ku swi hetelela swi tika ku va xiyimo xi va vatirha loko ku ve a va mitwi va fanele va tiyisisa ku va korhokela vanhu lava va twaka loko va lava ku pfuniwa. I ngene ku byela khalanga dasana ku vanhu va ka hina a va swi voni swi ri na problem. I raised one issue ka xikolo xin'wana xi nga kona laha tiyani. I'm just giving an example. Loko mara swi wrong 1 2 3 nkarhi lowo tsundzuka nkarhi wa xikolo xa vungela. Ku ya vulavuriwa hi mina ni lomu nkosini ku ri Sambo i tlherisela ndhaku i tlherisela ka tribalism hina hinkwangwalatini that's why ku vana a va na problem because vanhu loko i vulavula hi tribalism kuma yi vona na very no wena i lava ku i tlherisela ndhaku hina hi rainbow tribalism loko ANC yi fumiwa hi nkarhi loyi nga fumiwa hi vona 1912 swi vuriwile the first president ya ANC i swi vurile ku hi fanele hi lwa na demon ra tribalism president un'wana na un'wana wa ANC hamba ri president Cyril Ramaphosa va vula ku hina demon ra tribalism ka nhlangano ive munhu a yima la nga joina ANC hi nkarhi wa COVID a ku hava tribalism because yena nga va ri ku benefit swi swa swi le ku endlekeni look na ta ku nyika example wena khala politically hina la hi nga avembe hina all MEC vo huma vembe vanharhu ku hava mchangani loyi ta va ri MEC from Mbembe la vulavula ku ri leri ni vulavula ku rona wa yi ri hava hina because no ani ngo sweswo swi ya hi ku tinambara ta vo ti ri yini lava va vulavula ku tina ririmi rero va tele na ka nhlangano walowo mara loko ku ri i rainbow nation matsandzeka ku na mi nga tala ku a hi accommodate lava ntsanana na vona va va na reti swi tikomba ku hinkwangwalatilo loko ku ri ku impela nkwangwatilo wu kona loko ku ri ku hinkweli lava ta tirha swin'we Matsonga na Machangana wa Venda na hina hinkwaswo so matsandzeka ku vula ku hawa hi nge vi operation fat alert politically a hi nyikaneni na lava vona a va ngheni ku komba ku na vona va kona because khalanga after 1994 vanhu lava nga benefita South Africa hi swi lava kumbe hi swi lavi hi lava a va ri ka TBVC state vanhu lava a va ri independent vo va nga benefita ku tlula hina a hi ri ka central nkarhi wa luwa hina a hi nga ri ka ti-TBVC that's why i kuma ku loko i ya le Venda le a va thoya ndona hinkwaswo vo teka ti-resources ta vo hileswaku hina hi kuma vanhu ntsena mara loko swi fika ka matirhelo ku ri hi tirheriwa ka service a hi le ku tirheriweni ende vanhu va ri swi kahle Nemetri 0860002543 komshani komshani fane vana nongonoko muhumelerisi laha hi ngo tshama hi vulavula hi yo maka leyi hi hoxana hi switulu loko ri ku hi hoxana hi switulu kambe hi ze hi fika laha hi nga kuma komshani hi kuma xitshunxo komshani na sweswo swi nga hi pfuna makume mbirhi ntlhanu timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM veri swa khomeriwa ku hluvula se swi vula ku vanhu lava va fanele va khomiwile musi ende va fanele va laviwa video leyi ya n'wi mi nge mili ku yi vonini hi nga se yi vona na hina van'wana yi va yi suka ivi va kumeka va khomiwa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi kambeni loko hi ri na un'wana mi yingiselela ncindani nhleka buta mina Mfukile mina ni pfukile hi ngo vona papa hi pfukile botpet man ina video leyo na hina hi vonile hambi sweswi va ngo tona hina va nga ta fika va hi ba kwale mara mani bona mani langut ani langut nani le ka yona ani nchu yona vele hi voni mara i swo nyumisa nyana botpet mina ni na ku hlamula leya ya brigadier ne ya ai brigadier ni to kun'wanyana va tsandzeka ku mi hlamula kahle botpet and swi ni teka swi ni veka kun'wanyana because loko ku ri vo va tsandzeka ku hlamula ntiyiso kumbe va jikajika hi mavunwa swi veka kun'wana botpet man mi va byele kahle ku ni ndlevi lavisisi
va ri swi na 5 days ne vona va ha vula timhaka ta ku nga va ku ri 2 days n'we va byela ku i 5 days se why va nga yimi na ntiyiso va vula timhaka ta ku ya yi lunghisiwile na ku ri problem ya leswi na leswi hayi ku va ala leswi n'we mi lavisise swona ene beta va ala ni va twini va ku a ni alelana na n'wina kambe xiviko lexi hi nga xi kuma xi ri bona va ri ku nga va ku ri 2 days va ala loko n'we ku 5 days va ku nga va a ri n'we mi temile xi lavisise bona va nga va ku ri swi vula ku na vona a va sure hi mhaka ya vona loko munhu ku nga va ku ri swi vula ku a nga sure hi mhaka ya vona se swi na swin'wana na kwala ka vula mhaka ya ku tivhene ti nga va ti kuma ti-accident wa tindise mara swi yisa kwihi loko hi ri vanhu va ka ve le Giyani na vanhu va ka Malamulele na because vhene kusuka a Giyani ya ka Malamulele Botsbet i kule ndhawu liya i kule swinene so swi kuma kahle ku masipala wa ka Malamulele a wu se za wu tekeriwa nhlokweni Botsbet a wu se za wu tekeriwa nhlokweni loko ku ri vo va brigadier va ha tulumalume hi ndlela yaleyo swi vula ku Malamulele a va za va yi hlaya ehelo total because ku nge tirhi vhene yin'we Malamulele yi kule hi ndlela liya mani a swi tsakisi Botsbet leswiya a va tekeli vanhu va ka Malamulele vete va nyika masipala va na masipala a va endle leswi masipala yi tirhaka swona ka va fana na timasipala letin'wanyana mina masipala wa mina wa Giyani a no vula ku kahle mara loko twa ku vava loko masipala na loko u ri kahle na loko u ri ku kahle mi nga kaneti a swi bihi nchumu ku loko u ri ku n'we mi vona u ri kahle swi kahle ni vula a mi nge khomiwi a hi vuli ku nemetwile keseli voto wa mina kesa swinene un'wana mi yingiseri i ri ka mina i tiva un'wana nhloko ya xikolo kambe i dlaya ku kova hi hetlele hi vona principal Norman Mkhavele principal Norman Mkhavele mi le xikolweni xihi hala Vlei-Fontein ni la ku twa ku principal Norman Mkhavele ve le xikolweni xihi hala Vlei-Fontein la un'wana mi yingiseri ri kova hi ntsena hayi ka mi byi ndle ku hi vulavusi byo kova hi ntsena ni vula yi ta fanele yi tshameriwa hansi mhaka leyi ku vulavuriwa hi yona thwi yi kongoma nga chavi ku vulavula ntiyiso hi ku loko hi chava ku vulavula ntiyiso a ku na lomu hi ya kona swi fana na sweswiya swi ndliwa swa vusopfa lebyiya bya ku vanhu va playisiwa va ku hayi no hi playisa lava nga ka list sweswiya na swo a swi hlohlotela swiyimo swa muxaka lowu swa ku vanhu va tsandzeka ku va nga ha koti ku va fikelela tindhawu hi mhaka ya ku va ta mi tisela va ku hayi i Pet Khalanga hi loyi hi ye mudyondzisi wa n'wina a hi ndleneni ti-statistics hi kota ku na ku structure sweswi nga kona loko mi ri na mi pfumelana na swilo pfumelana na swona mi kanetana na swona kanetanani na swona kambe mi fanele mi va vaakatiko vo kota ku yimela timhaka mayivo mhaka kona 0860 002543 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta va ya yimise kwini ta va ya yisa mahlweni endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini hambi ka ha ri yena mani Nkosinathi Chauke i ta twa mani i nhlekani ehlekane Bootpad ta muhumelerisi minjhani na tito ta mambalele le Mandlwaveni ambalele le Mandlwaveni Bootpad ku ya hi mehe ni twisa ku ri fana na mthelo wa le patwini wo boha mbalele le Mandlwaveni ko boha leyi fane mbala kahle hi ku leyi a ku yi ku tsakiweni le phatini leyi vanhu va ya ku ri leni munhu la fana focus ka ku chofola n'wansati loyi a nga mbala kahle loko mi ku munhu a nga mbalangi kahle loko mi ku munhu a nga mbalangi kahle mbula yini a nga mbalangi kahle hi xitandati xa mani xa n'wina hi n'we mi veka ku mi setaka switandadi swa ku munhu mbarisa ku yini swona swi nge vuli ku hi ku n'we mi tsandzeka ku tikhoma loko un'wana a mbale xiketi xo koma vanhu va nga ha mbali swiketi swo koma na ku hambi chofoli le masirheni mi tlhe mi yimela le tlhelo mi mbale tisuti mi ku ta tirha timhisi mi ri a hi mi voni a mi vona phela yana ni mahlweni cinda na un'wana nawu lowuya wo loko ku yiwa masirheni ku fanele ku mbarisiwa ku yini i nawu lowu vekiwaka muganga yin'wana na yin'wanyana swi ya hi muganga wo karhi ku tindhuna to tete ti va ti veke nawu wa njhani ku wansati i fanele ambala duku wanuna i fanele ambala baji a hlonipheka so milawu leyi vekiwaka ka miganga yo karhi yin'wana miganga a yi na milawu yin'wana miganga a yi na milawu
ene loko ka muganga wolowo ku vekiwe nawu wa ku kumbaliwa maduku kumbaliwa mabaji loko u nga ri wa ganga leri swi ta hatla swi vonaka ku we a wu wa ndhawu leyi swi ri nawu wa duku na ndhawu wa baji a wu tivi danku i pechuni a ri laro leswi Sespechu ni kombela ku vutisa ku loko ku ve kumbariwa duku kumbariwa baji vana ngete swo swi tisa ku xindoti hi wo nduti wa baji na duku hi swo mi vulaka swona me la ku tiva nghenani kunene na le ka 0860002543 ta kota ku njhekanjhekisana kahle mina ni vona ngeti ko tshikeleriwa vaxisati la hi mhaka ya ku van'wana vanhu va na mavonelo yo karhi ene mavonelo yalewo hi nge tirhisi mavonelo ya munhu se ku vekiwa milawu ya ku yi tlhe yi kandziyela milawu ya van'wana swona a yini ni mahlweni cinda Hey, mara vela Botpet mambalele man'wana vela kwele mangavini ma hlamarisa 3 weeks back a ku ri na nkosi wun'wana papa van'wana a va mbale tinjhovo va mbale na xikipa xa ANC ende papa vakulukumba va tlhela va hoxiwa ni le ka program va yima va vulavulela sesi wa vona swona swi ni hlamarisile vanhu vo tala swi hiseni na swivutiso ku tinjhovo ANC njhani amangavini se that is why va hela va veka milawu ko va ku vona a ni swi tivi ku va nga va hinde njhani laya va mbale tinjhovo kumbe kwa va ri munhu wa xinuna na ku nkosi wa ka vona swivangelo swo antswa swo karhi va nga swi nyika mara hey a yi ta vuya Botpet bara a swi onha yini tinjhovo na xidloko na xikipa lexi a swi onhini mina lexi xi ni hluphaka i ku vanhu va teka leswi swi nga mavonelo ya vona va swi teka ongeti hi yo milawu ya tiko kumbe hi leswi tiko ri fanele ri fambisa swona ene swi nge vi swona mavonelo ya n'wehe ya ku tinjhovo a ti kahle a swi vuli ku a ti kahle ko va mavonelo ya n'wehe ma nge tinjhovo a ti kahle swa xikipa xa ANC ya ntivi kwalano a ni le ka xiyimo xa kahle hlamula kambe leswi a ni lava ku vula swona i ku hi nga teki mavonelo ya hina hi tindlela u nga ri hi wosimi yi nga milawu hi yo mhaka loko ha ha ri le ntshaveni va tatana Vuyani Xitavi va ta swi tsundzuka a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku opinion masquerading as facts loko mi kha mi dyondza critical thinking kambe hi tweni mun'wana muyingiseri yana ni mahlweni cinda enhlekani Bot Khalanga na muhumelerisi Eric Ncindani na vayingiseri va Afrika wa vulavula ka timhaka leti ta mambalelo a swilahlweni laha wu lava ku mi nga ta kota ku vona ku ri ntshunxeko kumbe freedom leyi nga kona yi kona mara a yi helelangi a yi hetisekanga especially ka hina vavasati ka ha ri na milawu leyo tala leyi yi tshikelelaka vasati ko tala a tikweni loko ko va ku ri na xihoxo emutini ku ri na xihoxo ku blame-iwa n'wansati loko n'wansati u pfinyiwa a ndliwa yini a va langutisi loyi a nga n'wi pfinya ku swi endlise kwini va la ta cheka lowa n'wansati ku a wu ya kwini nkarhi muni a wu mbale yini swilo ku nga swilo leswi swa ku a swi na nkoka mambalelo hayi a tshikeleriwa Khalanga maybe hikokwalano ku loko i nga twana na ximiniskate hambana na laha ku nga na miniskate ni khenseli ka timhaka teto kakhulu kwalano ma yi vona mara miniskate nyana na tricota a hi tweni n'wana cinda ya cindani a ku na n'wanga ra ntambuje la swi tikomba swa ha tshamiseki a ni nga ha swi twi cindani inkomo ya mambalelo mamkosi lama ma vulavulaka wona mambalelo munhu o fanele no mbala kahle a kosini a ku na ku munhu u ta mbala ngaku ya ti-awadini kahle i yini la hi tshama kona a tikweni ku a ri ka rona vavasati hi kwira swi tiva ku hi fanele hi a ve ri hi fanele hi mba swikete swi kukula hansi munhu o mbala kahle a tikomba ku n'wansati munhu a nge mbala siya mimiri na mavele ma sala handle a ri kosini a koza hambi u nga ri le swilahlweni a kosini laha u nga na vanhu vo tala nandzu i yini munhu fanele a rhandza miri wa yena ku ri munhu u ta mbala kahle a byi swi nida ku byeriwa se hina laha hi tshama kona a swi tiva ku hi fanele hi mbala kahle vavanuna va swi tiva va fanele va mbala tibaji a ku na ku u ta famba hi vest
kwala nga swi tivi ku ho swi vo kwa Joni kwa ni mise swilo leswa xangu mara ni huma kona swi kona sweswo fane mbala kahle he vona kasi laha twa ku mbale kahle i mani hi n'wina ku mina ni mbale kahle kumbe hi me n'winyi wa swo ni nge ni mbale kahle mina ni mbale kahle mi ya lava ku na xifaniso xin'wana a ni tivi sukusuku na xona na ni xa ku munhu ambale tihovorolo na yini loko a yima a xivonini a vona ka ambale suti xithombe lexa hi swo leswi hi nga xiswo sweswi kahle ri ya hi ku we le tlhelo rihi leswi nga kahle ka we swi nga va swi nga ri kahle ka mina se hi fanele hi hlangana xikarhi hi twisisa ku kahle i yini la hi nge vuli ku hi mhaka ku we swi ri kahle na mi swi fanele swi va ni famba hi ndlela leyi we hi yo mhaka mi twa van'wana va ku me ni nwa byala un'wana ku mani nwi byala un'wana ku loko i nwa byala a swi kahle un'wana ku loko ni nwa byala swi kahle hi ku un'wana un'wana lexi nga kahle swi ya hi ku ye kahle i hlamuserisa ku yini loko mi kha mi dyondza mi kha mi ya mahlweni na swikolo mi ta byeriwa ku mi nga se hlamusela swilo mi fanele mi sungula mi swi hlamusela ku hi mavonelo ya n'wina mi swi vonisa ku yini kumbe hi mavonelo ya n'wina mi swi tiva ku ri yini loko mi vona xihalaki xo fana na mati mi fanele mi hlamusela ku xihalaki lexo fana na mati i xihalaki xo ngenge ivi hi ta kota ku hlamusela ku swi kahle kumbe swi kahle hi ku un'wana a nga vula thothotho a ku i mati loko mi nga definangi a hi tweni un'wana cindani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mina na swi twisisi ku ri fanekele a dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi swona Botpet asani ku kwangula tilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava nga va tirheli hikwalaho ku mita ku kwangula tilo n'wi mi landzelela swa kwangula tilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelaka mara mi ri ka kwangula tilo hi swo leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangula tilo hi al Botpet mara kwangula tilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangula tilo swi lava hina hi fanele hi salela ndzhaku vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangula tilo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri sungula ni ku byela leswi xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand ku sukusela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito ka nomboro SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet Khalanga leti leswi lahlweni ti le ku ni hlekiseni munhu i fane ambarisa leswi a vonaku i right loko ambale swona a swi na nkoka ku embarise ku yini embale miniskirt embale roko yo leha munhu un'wana na un'wana embale leswi a twaku miri wa yena swi ri kahle eka yena enhlekani Botpet na mitwa mi le ku aleni shembe mi le ku aleni ku vulavula ntiso Botpet lomu mina hi tshama kolo mugangeni leyi hi tshamaka yona ku fana na milawu leyi nikiwaka yona hi vanhu lava hi rhangelaka yi fana na milawu ya le kaya loko no za no byela vana va mina ku la kaya ka melaniwa a ni lava vanhu vo vuya navusiku va fane vana va mi va teka leswi mi ni lavaka swona a ku na ku tiko leri hinkwaro va ku ve ri la tikweni a ku laveki munhu wo ya mandzaveni a nga bohangi nhloko mi ni fika ni kama misisi jivini ni ya fika ni nghena mandzaveni va ni ri munhu wa njhani Botpet
hayi mani vumunhu byi nga humi ka hina vanhu kasi vumunhu ku kama misisi no yana na mahlweni Jenda phela okay kasi ku kama misisi i vumunhu loko va ku vumunhu va vula ku kama misisi hikuva van'wana va batla va na vumunhu va nga misisi ya vo yi rindliwe leswiya swo ka yi nga kamiwi leswiya swa va sirha Zahara se hikokwalaho ka yini ku kama misisi swi fanele swi va vumunhu a hi tweleni un'wana Jenda okay a ka ha ri na munhu ne swi vula ku se hi ba riqingho okay a hi beni riqingho 0860 002 543 Enhlekani Buddpad. Aye. Me ku vona ka me ka le mangwaveni. Mani voni munhu a ri na xihoxo, munhu i mbarise swa tidyisa ku swona. Na. Loko ku ri kwale phatini. Munhu un'wana na un'wana i va mbarise swa tidyisa ku swona. U kuma ku munhu i mbale swa ku koma swa ku ya hi tindlela leti a tidyisa ku swona. Ku na vanhu va ku tala vanhu lavakulu mara a va kwati loko ku ri ku i mbarise sweswo ku ri ku hi le phatini vanhu. U langutisa. Se loko ku ri ku wa tichava wehe loko u langutisa munhu un'wanyana un'wana a nga mbalanga kahle kumbe hi le phatini kumbe hi le mangwaveni mina swi vona swi fana kun'wana na kun'wana munhu i ti twisele swa tisa ku swona munhu na xihoxo aka tshiki vanhu va timbalele swo lavisa ku swona hi minkarhi ya vona munhu wa ti tiva ka miri wa yena mara hi ku i tsakisa hi swona leswi nga ta va mbarise swona i lavisa leswi lavisa ku swona u n'wi tshika ti mbalisa leswi a lavisa ku swona inkomo na mina ni ri vhivha yeleyo ku un'wana na un'wana ambali sweswi hi a lavaka swona ene swi kahle ka yena phela kahle i rito rin'wana ri ngo ya hi ku we yime hi tlhelo rihi se hi nge vuli ku hi mhaka ku wehe laha we nga kurisiwa koho ka mbangu lowu nga kurisiwa koho leswi mina ni mbarisaka swona a swi kahle se mina swi ra ni mbali kahle a swona ya ni ri vhivha a hi tweli nun'wana loyi hlekani enhlekani ka okay aka ha ri na munhu kwala ni Jindani okay a hi laveni lava riqingho ka 0860 002 543 hi twa ku va angula va ku yini wo sungula hi loyi nhleka hayi Buddpad njhani papa hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a kenza ya swi komba ka ku hi kahle mara mi na problem Buddpad siku rin'wana i hlokomhaka yihi leyi nga kahle le Mandzaveni okay yi kahle hi mhaka yini siku rin'wana mpela loko ni ri Mandzaveni ri ku celeni lana mani un'wana a mbale sketi a nga mbalanga nchumu hala hansi a kahangama kwala gojini mpela loko ni ku languta henhla mati a ni khoma tingala tin'wana tikulukumba ngopfu kahlekahle lero vanhu lava ne va fanele va mi hloniphisa kahlekahle mambalelo ya laveka Mandzaveni loko baji ku rhoko ya wehe ya kahle hayi rin'wansati swi lava rhandze ku rin'wana ni ku baji swi lava right hi mhaka ya ku n'wina mi hlangana na sweswi mi nga hlangana na swona se swo vula ku vavasati hinkwavo va ndlisa sweswo ndhawu leyi a xiximeka mara mi hlamulanga xivutiso xa mina hi mhaka ku n'we mi hlangana na sweswi n'we mi nga hlangana na swona se vavasati hinkwavo va tani na va tani sweke hikokwalaho ka yini se va fanele va mbala hi mhaka ku n'we mi hlangane na yini papa mina ni khetsi hlayiseka eko mashakeni la ka Mageva la ya ka Mageva ni swi twile ku veri vavanuna lava va ni kwatele ngoveri mina ni ri a va tirhi a ni vulaka swona mina sweswo vo hi cinca vola ku tani holovisa na n'wina kambe hi tweni nun'wana mingiserelo nhlekani minjhani Khalanga papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile makambela ka Mtete Tinyolesa he papa Khalanga na mitwa kumile ku yikaneteni yale ya mhaka ya leswi a ni kanete nchumu mina mani le ku kaneteni nchumu n'wina tala na leswi mi vulaka swona ma vona Khalanga a ndhawini kumbe a tikweni or a mutini muti u na nawu na n'wina mi na nawu a mutini wa n'wina se le tikweni ku na nawu no vula ku se nawu lowuwani loko wu vekiwa wu va wu vekiwe hikuva wu kha wu landzelela yini
u languta ku va u hloniphisa la ku nga tlela vanhu lava va nga hi siya emisaveni. Loko mi nga ngheni Khalanga la amangcwabini mi mbali bemuda kumbe veste, n'wansati a ta ambali xiqepezani la ku nga na vanhu vakulu, ku na vokokwani wa yena, ku na vo mhana yena laya, vo papa yena la, a wu nge mbali xiqepezani. That's why mi languta Khalanga mi kuma ku mafu ma tele ngopfu sweswi hi ku hi lahli xintu a hi ha xi landzeleli. That's why Nemetri papa van lava bere ni sungula ni xavisa la mara ana hala ku mitlhontlha kambe a hi sungula ni hundza la komanta Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Namotlha kwa xala trick suka leno amasingita mall ila ita kona Musumbhunuku na Ravuntlhanu kwa xala nangona kwa Afrika wa vulavula atintambyeni ni kan famba na tatana Patrick Shaika sike a studio 4A ku tshame nkulu wa munhu Cindani Eric Mawas mitan ko yimela a hi vulavuleni la ku mtlhontlha meme la tatwa ku loko mi veka milawu leyiwani ma swi tiva ku na nawu kulu ka tiko Afrika-Dzonga lowu ku ya hi peluka ku nga act number 96 of 106 kumbe I act number mani peluka constitution ya Afrika-Dzonga 106 ya se huwa nawu kulu la Afrika-Dzonga wu hi nyika ku timfanelo tanihi vaaki. Khalanga loko ma tiva ku Afrika-Dzonga hi le ku lahlekeni hi ku landzelela mhaka ya vadivahlampfi, xilungu lexi hi xona xi nge le ku hi lahlekiseni ka xintu xa hina maAfrika. Hi ndlela yihi? Hi ndlela leyi, loko n'wina mi kuma ku na swi twa ku a xilahlweni va kha va hlamusela ku kun'wana na kun'wana loko u ri n'wanuna u nghena u mbali xilo xo leha hambi ku nga ri jazi u pfali mavoko, vavasati va boha maduku va mbala swikete swo leha. A hi xilungu swa swikete na maduku? A hi xilungu swi le loko mo languta khale loko mi languta vavasati va khale a va mbala miceka, va mbala swikete leswaku ti kombisa ku munhu loyi mara ni n'wina mi ri hi landzelela xilungu xo xi onhela kambe I xilungu xi nga hetisela swikete ma swi tiva. Ya ni nga pfumela sweswo ku mhaka ya technology yi kha yi cinca. I xilungu xi nga hetisela swikete se swi nge hi landzelela swona. Se hikokwalaho ka yini n'wina mi hi khayimela ku hi landzelela swona swa xilungu xexo? A xi laveki lexi ni lwelaka xona mina ku hi nga lahlekisi rixaka Khalanga. Loko ku ri amutini wa n'wina n'wana mina a hi ngo itombi loko a mbali xikete ni swi vona ku xikete lexiwani xi komi ngopfu mani ni fane endla yini ni vulavurisana na mhana yena hi ku a ni na matimba mina yo vulavula na n'wana wa nhwenyani ku wena loko mi ku xi kome ngopfu ku koma ngopfu ka n'wina I yini kasi? Xi va Khalanga mi kuma ku xikete lexi komina loko a hi ngo u wisi xa n'wachumu loko a n'warhamopa a khoma xikete lexi ma swi vona ku xi komi ngopfu xikete lexi a nga na nduti. Nemetri hi swona Khalanga hi tirheni. A hi tirheni tsutukani a khensa swinene papa va tiva mi le ku tirhiseni marito yan'wani kumbexani milana nongonoko wa vanhu lava vulavulaka ririmi leri na ku ri twisisa ma a ni nge ngheni swa xilungu kambe I marito lama mi le ku tirhiseni marito lama ya ku ya hi ku vona ka n'wina I ti-relative terms va ngopfu swinene xinduti yini I marito lama lexi n'we mi nge nduti kambe ku nga ri nduti lexi n'wina mi nge xi lehile kambe na xi nga xi komini se ma swi vona ku I marito lama n'we mi ngo ma tirhisa ivi mi twe nga ri hinkwerhu hi fanele hi landzelela wona a ni ri ene mi ni twa kahle a ni lava lahlekisa rixaka a ni ri milawu mi nga yi landzeleli ni vuli swona mina u vula hi ku Afrika-Dzonga ku na nawu act number 108 of 1996 cancel peluka I constitution un'wana mi yingiselelo nhleka ya hi yona 108 ya 1998 96 96 Sibaro tanihiloko mi kha mi jekajekisana hi swilo swa le manqwavini
kuna leswi ni nga tshama ni vulavula kwala kuna leswi nge green pepper white pepper swi ya ka ti-regulation loko swi ya ka white pepper leyi mi tshamaka mi twa swi ya ka xipikara swi va nawu loko swi suka ka nawumbisi swi ya maka palamende yi ndla nawu lowu hi vulavulaka hi wona wa 8108 ya 1996 kambe hi tlhela hi va na traditional act ya lava vuhosi emigangeni ematikweni ya vona ku fana na mina kwala ka xitachi a swi taleli ka vavasati ntsena maambalele ku ya a swilahlweni swi bohiwa a khorhoyeni mabohele ya kona ku na khansele ku na khansele ya vavuhosi va nge va ka manana va ambala maduku va mbarisa leswi va ka tatana imbala baji leswaku loko mi ya nghena leswi lahlweni ku va na nhlonipho mana angete duku na baji inhlonipho nhloniphelo i ndziko wa leswaku ku ya fixiwa munhu i xindzhuti xa yini na ku hlonipha ro hetelela munhu loyi hi n'wi rhandzaka hi ya ku n'wi fixeni kambe xivutiso i ku swi khumbane njhani na baji na duku ni la ku tiva sweswo baji na duku ntomi hlamusela a ni kanetana leswi van'wana va vulaka swona vumbiwa a hi rivekeni i nawunkulu a hi ali mara hi na minawumbisi mugangeni kokwalaho hi ri na tihosi ku hlamula nhlamulo hi leswi kun'wanyana vanhu a va ta na mabodhlela va pyutiwile van'wani va ta va ndla tihansahansa ta ku loko va nghena leswi lahlweni leswi va nga ha ti hi xikongomelo xa lexi vanhu va nga ta hi xona hikokwalaho ku ri na vanhu laha gedeni va hlawuriwaka hi vaakatiko na khansele ku va ta yima laha gedeni ku va na leswaku ku va na vulawuri vanhu va huma hi nkarhi lendeni va nghene hi nkarhi hi nhlonipho loko va humile va ta famba va endla sweleswiya hi swi vulaka swa act leya ya tiko yi nga nawunkulu wu fambelaka na nawunkulu wa tiko se swi vula ku amasirheni a ka ha ri tikweni hi le tikweni a hi ndleni leswi ku na tiko ku na swinawanawani xikombiso xa van'wani van'wanana va vulavula hi swa muti mina laha mutini wa mina ni veka nawu loko laha muti wa mina manghenele ya kona hi lowu ni vulavula na manana wa mina nsati wa mina ni ku ringeta ku hlamusela vaxisati va ta kula kahle ya ku vuya kaya swi vuyisiwa leswi a hi lavi milandzu i heta ku mindzuku i peluka i dlambadlamba i ncindani loko i ya onheriwa hi lava ku tiva ntiyiso that's why tole wa haseni a mi vulavula hi leswa ti-domestic violence swa ku dlayana mitini ku nga na swivangelo swa kona swivangelo swi nga ka yona act leyi mi vulavulaka hi yona siva ra yi nga ka domestic violence act 116 ya 1995 ma vona 116 domestic violence ya 1998 sorry leswi swi nga tsariwa hala loko mo swi landzelela ka act 116 a swi kona ka vumbiwa mara swa violeta hi vumbiwa swi endleriweni i swinawanawani swa tiko swa muganga anti loko mi kuma ku fika kwalano hayi ni pfumerini sweswiwani loko mina ni dyondzisa nsati wa mina xikolo hi ku ya hi act 116 ya 1998 a ni n'wi ndli basari ku loko ni n'wi dyondzisa xikolo a ya tlekle xa vuya a dyondzisa loko a ni tshika ni ku ni ta ku dlaya hi ku ni hete mali ya mina ku dyondzisa xikolo mina a ni vona ti ri timfanelo ta ku ni n'wi dyondzisa hi ta hluvukisana swi lo fika swi kumeka a ku heteleleni a ve a nga ri nsati loyi xikwembu a xi nyike yena ke yena aha 100 ayi basanga ta vulavula hi yona ayi basanga kwana na hambana ni ta mi basela yona vanhu va nge ye swilahlweni va mbalele swixumbata hi pfumela ai chayiseni cendani ai chayiseni xitimeni xexo alright khensini noko la humelerisiwe hi cindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hi ku tisela wona kusuka studio 1 again hlayisekani vana siku lenene ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka hi musumbunuku mi nga rivali nongonoko wa tiko xitleli vana nongonoko wu hlawuleka namuntlha luwa wa njhekanjhekisano wa mavandla wu ndleka le aholweni ya vaaki a lulekani hi laha xipano xa tiko xitleli xi nga ta va xi ri kona se mi nga yi kayeli n'wina mi nga kwaleyo n'wina mi nga na mavandla mi ya seketelako yanani hi ndlela yeleyo hambiswiritano vana na siku lenene mi tipheni ni khalanga Pat Mathebula cindani khensile vuhumelerisi bya n'wena nongonoko dzuma ra mina wa landzela na Ike Ngoveni kambe hi sunguleni kuma mahungu ya misava na mani nkosi na Jauke hlayisekanani tatana
eka Malamulele, eka Mila, uyafika eka Matiriyani. Tshama na hina hi 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela.